Biz Kur'an'ın hadimleri, hür imanlı. Bismillahirrahmanirrahim. dura dursoo suuraan tun suuratu zalzalaa je'amti. Isiin suuraa madiina'aati. Aayaanni isi'ii 8, lakkooysi isi'ii 99. Isiin eegaa suuratu nisaa'ii buute. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti. إذا زلزلت الأرض زلزالها قاف دتشين سسو إن سجبا سسو فمته قياما أبت أفجت وأخرجت الأرض أثقالها قاف دتشين وان قرائسئي كيس جرو إف كيس بافت كان أكا والرئيسي كيستي أول ميجرو كان أكا ذكيا dhadhaa lafaa bitiroola fa garaa isi'ii keessaa if hartee dudda isi'ii gubba'atti baafte irraa baqayxee waqaala al-insaanu maalaha kan namni kaafiraa kan eega du'anii ka'uu hin yaanne takkaa moromu hoggaa dachiin sossootee waan isii keessa jiru if keessaa harte maaltu argamee dachiin akkana taate je'u yawma idhin tuhaddithu akhbaaraha gaafas dachiin waan isi irratti dalagame hunda khayrii tayuu sharrii tayuu ni odeessiti bi'anna rabbaka awhaa lahaa rabbiin kee dachiidhan waan sirratti argame hunda himi je'ee ajajee yawma idhin yasduru nnaas gaafa san namni dirree qiyaama'arraa adda yaa'a ashtaatan kophaa adda babayanii kuun mirga karaa jannataa goree yookaa deemee kuun bitaa karaa azaabaa deemee ليروا أعمالهم أكا جزاد لقا إساني جنة تيو أزاب تيو إجا إسانتين أرجنيف يوكا أجرسي فمنيف جت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا دوب نمن دلقا غاري أدوان تكو هنغمت إلي تاتي دلقي يره sawaaba khayrii yookaa waan gaarii sanii ni argata takkaa ni arga ومن يعمل مثقال ذرة شرا نمني شري أدوت إكو هنغمت إلي تاتي دلقي يره إتآت إسيتا أرجو أفتاء دوب نمني كنقبك أبو akkamiin khayrii dhiisee sharrii dalaga tanaaf nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu tola namaa ooltu xiqqaa jettee tola ooluu hin dhiisin odoo bishaan okolee jalatti hafe nama dhugaatii fedhuuf curuursullee taate odoo obboleessa kee yookaa jaala kee fuula diriira'aan argullee taate je'an ormi islaamaa nama waa kadhatuuf waan xiqqoo harkaa qaban homaa isaan gootu takkaa sawaaba ittin argannu je'anii kennuu dhiifnan takkaa isaan rabbiin waan gurguddoo malee waan xixiqqoo irratti naman qixaaxuu seenan ammas rabbiin waan gurguddoo irratti sawaaba namaa kenna malee
waan xixiqqoodhaan mitii seenan rabbiin aayata tana buusee wanni isin dalaydan hangamuu haa xiqqaattu yoo khayrii taate sawaaba irratti argattan yoo sharrii taate irratti qixaaxamtan je'ee dalagaa khayri itti isaan mirqaansee sharri irraa isaan fageesse. صدق الله العظيم.